mahembe gongagine nesha kugabika inaiga kuzo supermarket niga shopping. Anyway, the message from the president nkajireba mebintu bibiri nangwa nkani yenda konka one ogomanya na mgongo if well handled ne basakora nka tourist attraction neco burambuze shware nabukana hatine gita abantu kurugomanga gistafer kabiza batera ndaho muri Kampala aba bantu okwija the world focuses on Uganda batugambaho umnyabwenje wo muhandica akagira ngo all publicity is good except an obituary. Charite babata kubikire bindi bamba bigamba no bagomba kwakana konka charite na nanko kusinga no hawe hati wecho no chenda to keep in people's ears. Konka I don't narebera ryo mishozaga kamera narra nashabo kusasirwa naja mu nsasire nanyebwe nukaba ninje ndero kucendeze bintu bitarumwe namwe ubwo yabira ry'inyuma ya PJJ yaba abakakoko kasirimu hari ugo mushija nkaguma ni mureba ngwakana listing orukararwa abantu nanga kashasha kare nanga kashasha kare ubwo mwegendeserezo ubwo ngwakana father likes and reviews ninga likes bambaronda nibyo byonda nibyo bimwe so mwenu emito yabantu teterire ba atardire ryo mbataka hatungwe shoga nawe tamanyero but if you have already defamed me how do I forgive you nyamwe nyana magambe kan charity ryo mwikiza tukimanya konganye to baza kucheroka ngo mama tugembo rero mukashoka za kusinike bino ngusase ronda views tubange tugere nkashasha kare atahingu yo mukazi nabone bazakora kucenga ngo benonda views na hariho bwo kudefaming umuntu gashanga ngo nawe yaheza kusasira nagaruka kutere mbo konka bazira kuja umuntu kufunga okumanywa kwa manu mnonga no matter which side ziyaraba musona nabwo namugamba utana wahamanyirwe waranta mugamba konka muntu amugamba buja mu n'ikifera hati I think achintu cyo kuyambaho omutebekana sana mugonga bokuba amuherwizo banchikori hanga charite haro bwo kurana bajya diocese soroti rira guru aruwa nambare kaheza kwebemberaho obwa kunuya azatu noreba at one time no shutu mukutandika kikakiringa munongo mbaka turi kikongata bakiza bacakira bona naba kurustayo bacine ncindra buseri na buseri I think okukikora jimnonga ekaba a national event ngoko yabire public holiday nkiza kuweraho kwiyaho ekintu kumanya abo kuba amaramizo nyesenta getegeza when it comes to making accountability gine muri jizjiz gona no iza kuchera bayero bajya mu keta basheme babembafana na katonene and I'm talking about this as a believer ati garundane sente umutwaro go kugurebe bikopo bibiri nibyo hati chikopo n'inkumitana chikopo n'inkumitana mbwene wakazuzo misho murete cyumwine rero wa 2 wa 3 wa 10 wa 5 hati kwakurwa umuntu omaje ati nabigura in most cases nchibagumira kurere cyo kibaye bari no bashona nabagumza makushona nabagumza mu bashona atoyebuza somebody covered the bill why so now inokuba bene biza bakarundana sentes munonga bakashitandika kare aho no mamba imbagira hati baje akatugamye nkashema ngoniye kuza kwebembera umukorogo hato murushemo uko shanga hariyo campaign yo kurundana mwenu umwe ugireba ngune kosanka abantu kwakurga umuntu omwashema kamgira abantu bamana kajya tinyo nachifutinga dire nibamasa umuntu numbasa kumuturo gumusharaba. So I just wanted it that way. Abakuba tuwagamba ndiyo ninchicenga there is that possibility yo kugira ngo no bachito mu national budget ukashanga nchikuba chishashwirwa shanga kuri yenyuma bagumza abantu bashoroza mugugu bagureka bagutira ha muntu abo kuba atekinje basakwa cyagambwa rumwe ushanga nisha atachimanya mujuruzi kandi tubamba tushoroza nsa kubuza nkani kabyagiro mu budget ukundana sente kwa maramizo kukabanko muchwe. It has become like a culture yo kugira ngo we expect charity to contribute whatever she has mujuruzi to contribute and every other person. So no ba akurga umuntu akajya ati mwana mu runana singizinga ngo ni miliyoni 25 trends kama nora ntugaba turi yo mabanja mujuruzi hati ngeje yitkozire hati matters day yitkozire hati ebetari mu budget ya ihanga so budget ihanga turi yo funding for example hati amabanja gutsigiremo twatagumize mu hariya turugusobaronda muno jangu ntija kwerre tugabarekere bonka bo bene bo bagashashora and when we all benefit we am calling upon church leaders kugira ngo abo tenda kutamisa abantu ibintu byenyicereza mutandike kugira accountability
ijo Elon Musk ubwo mugiga the world's richest man akashaba ikitongore cha United Nations zikarangirira charity ngo mbwire buce munonga naza kubaho abantu kufa haza kutari kugira ngo yabanza yakubura naza kubandamo mbwe kugira ngo bakagira ngo hari abantu miliyoni 2 abari yavagiye kufa mbwe kugira ngo ngahati afa abwenjara ejo world food program now Elon Musk yabagira ngo nyowe munkorere budget munyoreke how the strategy of how you can combat hunger okumukwenda kumara he enjara complete munyoreke kumukuza kuchikora ma funding na 6.6 US billion dollars this is nyinonga too much money akaya ngo have money unobone ntazino cash ati nimbasa kuguzamanya n'icaka kigamba nzaruga immediately I will fund you ko ngari yenda munyoreke ubutari byo kujya unebyo kwiza kuza kuba n'umudibu dan muziriya n'umuze ebyebyo noma ukikabare mpamvu no wabazayo bamanyire kwerira hatu no janga kitongore mukize kurwanza bworo nkivuga pick up za billion zinga ninke bitongore bya hatu binkureba nebiguze center at a very high interest rate nibavuga double kabiri za millions magananga omuntu ari yoko mu cyaro na nkebyo now na churches tinyine shonga government yacu korejo azayo noreba nerete sente omuntu gumwe kitoro babasa kutebekansaje babine enkora nunje benzere gukora nikibaje Mother's Day na nahi kushabira obamba turicyo bamba kustayo nahandi nibahawombekaje nibagira kubatebekanisa jabo bantu so the president was good abokuba no takozere ejo innocent ingeze kudibudwa hanuye mwene karere kazo zo mcyabanzi bakwicerezamo kibeje I thanked the president kanye sije ngiza kutanduka mwako gwaho kacigambire turiyo tuza kugira ki tebekanisa budget yo mwako gukwisha so Mother's Day ekangenderaje kuyaho kandi ebyabomo kubyarabiremo twakangaranamu but ndebere security experts batere bituri umuri yece kintu munonga it is now a subject of analysis abantu bari nibebuza bajya mu charity katuzengu narara muri mbarra kongitwe kandi tumurebe rukasheshe naraga kabwohe charity narara mbarra nakora TV mu kasheshe kongana ubwari natujya mu naturo muri bar charity burukasheshe kana turabaho kabwohe karojote nabaza kwa narara rwibare so bariyo bakiganira tubakufa yoba no yuza gukora urukurugaye batubaryo bagira ngo charity burukasheshe narabitendero takaba nanarga rwibare tiyakurara kanosho tutakurara mbarra ninga sho tumanye ngo nincera karesha hankamwenda zecuro nzayo nsigana kamente zanje then ngaraka then is a question of analysis now that is nce numini shobora but all in all bukatwara magaraga abantu habe harumuna n'impangarento y'emyaka nkabiri naha ndebe mamata katushabe bakugira ngo akayi nakakwate na nabagabwe bababire bomo hariya ha CPS ngo numahara wo mwaharbo ababe bazbarire konka really ntenda kuchannelizing ajabo kwa nanye ninyebuza yes abatuju bariho tutukachitakinga for granted konka kushanga umuntu w'emyaka nkejo ayehwira amasiko yo kujankanje ndende na bomweji ekirabeho kibeho then complete and also ikamgendana nayo n'inshonga yo kubasa kucondoza still on process otwikirize tubase okugambira aba Gideon wabira ready okay tugendo misho Gideon we mnonga mwe wa TV wese amazanse nyumo Gideon numeri zoba mukuru wihangana nje kutugambira ibintu bitari mwe namwe bakita state of the nation bitogo takayikireyo TV wese ne kwande kuhereza ebyo nebikukiraho akashesha ko mukashonshoshe ko murumo gwanje tindhari ndiya murembo rwambara murundo gunata ya isa photographer oguno mushawa mano murembo rwambara wota mwishire une munonga cyaka mukishani nobotaza hantu omuntu ogu noha nimura abinjira mamanyaka mura pikando ogu amazina gegenyini ni Lawrence nikamwakira nje kutuganira muri mugwa photography na munongi wo muzera ryo kwa bwakitoreta abantu nkaba ongere koreka ngo ubuzima nikibasika omuntu yana ndo mwana wayana nda kuzo mukishani ayino gukora mwemura to live TV West nyenda tuganire na nabarebi nje kubaga amazina gagonyine y'emyaka na numuri mugoro ukora iyo bari bunonga sebo mamisenyo mu Gideon nakushemererwa amazina ndo muhanguzi Lawrence kandi izina ryo kupaka sandi Mulapix ninga sizina rya studio manyita Mulapix
yes bakira munonga bari bitu ba TV West kandi mwe bari kwagira TV West na Radio West tugamba mu gwawe umurimo ogwanje ogwebishani ningasho gwa photography ngumuhamirimo mirungi munonga ahamagara gomuntu abo kubanyuwe for example ahigunyihire nahiguyo no guntwara nindebayo ebishani kare twatwurira ngo abatezwe bishani babatwara mu granted ninga babatwara mu ikintu kitinya mu gasho babatwara mu ikintu kiriyawo kitakutangaza nahambaga umuntu nana are kamera zemeye ko katakureba umuntu yenyuma ya kamera haze nyuma ya kamera nitwe abana banyu bahara banyu batabana banyu banyabuzari umurimo gwebishani gukanyeho ko mirimo ndizabire ngumire ningashabe nyamize kundabyaho finally mukamana mwe yatire chance yo kujya mu ndabeho kandi nagutera je no gukora abantu ebishano mu mbaga gukora abantu passports gukora field photos ebishano ebyo bimbasise munonga kunyo mu step kuntwaro mu ndijo binyombekire binshwiririho mu kazi binzarira abana mbashoma first born wanyari mu senior 3 ondiza ariyo mu P6 and P4 kandi byona nesinteze bishani akashonshoshe no mu gwanje twine mu Lapik Lawrence enshonga nebishani wagambe ibintu binjaho umaze imyaka ingahe umbishani sofa maze imyaka 13 kandi ngiza ryo muherera bakumanya bingi twatandike bishani nyine anko wanje mu Philipo wanyegise nabyega nintekadeka ngo nukutere bishani kugenda ntakumanya ngo ndio nyifune cyo buguzo wingi ecerabisha hamagara ganje kandi cerantware ahinkubye nyina ngunze bingi ekishani twashitwara mu cyukuzanazana abantu baguzima mu motoka abantu guzirimo za proti abantu twire home town twatumura ifunungi kandi life nungi yakare ko gitumtuzo bishani abanakomaho nabuzabuza hati ya twine na associations tuyo tukora sako nkabatezwe bishani ikumasha twine impact mpango ayihangere impact mpanga yangere ebgambo wagamba bingi wagamba abirungi byo ebirungi niyo byakira obwingi omuntu ari yo kumuzira ari yo kunenda umwana we ayise atere kishani ebikwatu byo kutanikiraho ashim kubashomere tashomere naija ko kuyija naenda kamera omuntu ari yokwe omuka namununga rukwenda kuza umurimo gwawe ako yagambe birungi wagamba prot wagamba association wagamba sako hatiya ndio muka nyenda kubankiwe nkutandiketa yebare munongo gundo murundi wanonda kuba omutezi webishani icyo kubanza ohino kuboshomere waremerwe munonga boshomere senior 4 P7 konkana bo still oboyine namagezi genzarwa akari ebishana be babikora mu ndyaye babitera bakaba kusama gizgiza gwa gonka ko kate ebishana bikahinduka mwishemwe ebishana bikazo mu digital very sophisticated kamera zikosa yo mu ruzungu buri kimwe cy'abantu kwaci yo mu ruzungu so ine kubashomereho ekishani no kitero mu studio na kamera eri yo mu ruzungu utikuratara ha computer ho kuchikora kuchishohoza computer yo mu ruzungu mbweno ine kubashomere kandi ecyango munongo magaragawe oyine kuba no kunde ebishani ingashi oyine fine art oyine kuboyine fine art mu mutima gwawe oyine wenyine mu art yebishani so kandi obikunde kunko yine kubashomereho wotashomereho embishani byo murembogu no remwa abo kuba cyone twatana nebishani page zawe za social media zitekaho advertise zebishani zona ziyo mu ruzungu mbwino yine kubashomere ni kwigawo yino mwana mushomese atisa senior 4 na cyabasika zo institution of certificate ekwati na computer hata yigeje bishani kandi abiteye echikwatu ntorebo ineke ikintu cyo mu ngaro cyo nico kiha kandi cyo nikora aha yebare kandi wakora gikumbuzo kintu eki eji niyo mbundu yanje ningashini yo kamera itukumentu gamo tugamba habishani eji niyo source yebishani ko kuboyine kamereji to kurara kwe ko kuboyine kamereji to kubura kushashura umwana school fees kamereji eji ni lens package eji ni body eji ni sensor eje kiriya ni combination yo kwerekishani kandi kirungi hatinganye wo muhangu zingashowa muri Pix ni nkachuzinga Nikon ombishani abingi babine Canon Panasonic Sony nebika bya cameras ebitkoso ombishani konka buri umuntu urasha kore ikintu cyokwereza icyo urukwenda hatinyowe nkiya Nikon no mutabona bamawunyo ndi wa Nikon so igi ni Nikon D600 nyinaha inora yenzi yayo ya Tamron 7200 igi ni sensa norabena byo mu ruzungu so ebi nicyo cyose yecishani ekikosa kubonera kikakora ecyo urukwenda wazize gitwatweki umuzera ari yo kunaza kwebuza
iki cyuma kiri hasente zingahe ye bari mnongo gundo murundo mwami senyo mo Gideon ecome iki nacho titseko ejene primo muramba yikwiso mu ngaromu waza kubara lenze giyonkeje egikiringwe iki ni miliyoni 3.9 waza kubara bodeji ni miliyoni 8 chweka wakubara kasensa ni mtara 3.5 so fezi gyo mu ngaro zanje miliyoni 3 chweka miliyoni 8 chweka nori ndiyo miliyoni almost 8 zikwisho mu ngaro iki nicyo ikibuza gukora ebishani konka urugwa natandika tukutandikira hari yeki okuba notandika notandikira kintu cyesentenge ugenda step by step okwe embere gumane kubanje kirungi nuko kogumiza muno tamusende kugura ekirungi munonga konka notandikira almost men omwana yanatandika nka hati ori omuziro ko omwana atandika studio mufunire miliyoni 10 miliyoni 10 na afunaho rent afunaho byo kusitamaho afunaho computer afunaho ka kamera communication tunishweka aba yatandika then ati agumana ba customers mbambanje kirungi kibarebere kuriya hati nawe agumana nayongeraho mpaka a stage kurata a miliyoni 10 umuzire nakwata miliyoni zanje 10 nazito mutabano wanje mola pick rollins nsasa yakozesa ezo sente zo ningaruka munyongera munadize seed capital tize confined seed capital obwiro bwingi yari chance ye izuru mwana arikumanya kore ibintu birungi kandi ashemerirwe kandi akubikunda no bashobo tubongera munonga byo byenyine byeza rezabyo bigumene byegarraho shana kwakuza kumuteka mugashaka ndo yabira umushija oyineka inabo kurebera ino kora ki aho no yongeramo akwa ikibusa kwa razihemu nakuzigaro mbindi konke ikiko ndakoraganiza yazi hamata zitira handi hona akamanya kumaneginga ge sente zeye no bashobo tubongeramo zugarro zenyini cyabaswa nonje mongere mukace gatayika kuwa tandikisi Omura TV stream program ya simu kama zina Senyumo Gideon yaho murembo rambara akashonshoshe no murimo gwanje tuyinoha tuyino mwami muhanguzi Lawrence ogeheze myaka 13 murimo gukutera ebishani twari tugamba yagamba acikwate cyaja miliyoni 10 notandaka yazo miliyoni 10 challenges yaza kutungaziya iyo bari munonga challenge yo kubanza ni waza kujiteza bahi icyo ni challenge yo kubanza yo katikije waje gwine wagikizaho hati wakuteza bahi nona ni ngama ntudaka kubushomireho oyine kuba ine pages zo ku marketinga oyine kuba ori no associating nabandi bakakumarketinga akwatinka nyowe tinkaja mukaguru na kelefona ba customer apana ngejiro ndizo muntu kuna bene nyiga nduza kuheza kurugayo no gendana ni yuchitori cya ba customer aho bene oyegera obatwara kandi customer zabo watwara wabezu nusaje nabakuzarira abandi icyakanga kamerezi ni ibintu by'abazungu nibyatuka so wano tujikwata nko muyerere no cyara kuri umuntu nkambaga nasindika abishani muyirere afaga sindika umuntu wo kuba no sindika no shanga kwise miliyoni 13 mu ngaro umusindika gwa bakijya ngo zikite ushanga ga kutwakara so challenge yo kubazo yangu ebikwate ebi nebifa mbeno ni kuchikwata nko muyerere kugira ngo neza buni gold yawe yera kuzarira ikindi otumwikurira kwendera twara challenges twareba umuntu asa kwebuza mwana wanje na mta miliyoni 10 nkoko wagamba izoba nibasa kurenga rita cyaye ko mukutasi ikintu ndakukhamiza kandi no kugarra mamana ebishani biringa season y'umwana umukwamushanjo iwo muzire wasa kushora umwana totora umwana hansi mwene eshayo no mukayawo harimo akasenta ko kora mini ukota kumanya nebishani nuko biri kamera wojine oyine chapa uri aha mwanya inkuhamiza ngutukurara kwe nubutasya kandi umukutasya kwawe abinji twakushimanya ngo ebishani biri musende ebishani musende chukuru management yazo ebishani yaza kurenga dise kimunonga tokubura mitware 5 tokubura mitware 3 okataha nayo omuka konka binyimba kitwe mfogurante konka ebishani nyina kugambira ngo omutabuno omunyoyo no gamba nawe tina kushobora ndi chairperson mbara city photographers association omurimbara twine studio kushanga omuntu omudroya na after home mwazyo nabayine mitwaro 50 ahabisha nebi ayino mwanya gweguro kete daha mwanya murungi mbamanye cyaro gukora ne bamuronda takubaronda ne bamuronda so echa nebi woyine kamera yawo uriyo mwanya murungi uri kumanya kurondereza no gukora birungi no taha uri mugiga umurembo rambarara twine photographer yaza kwenu ko mwazyo yo muri wa TV West na atani mitwaro 50 oguno murumo go mutwe shoma okache tamusid capital yawo nko kuyagamba ahandi noza gukora sente mzee nagira ngo mzee yo president wihanga Uganda nagira ngo twibuke gende tukotereke kurerengaro nyino mwami mula pix Lawrence ogu no mutezo bishani abakire kangaroom studio
tugumize na program ya simu kanasika nsenyumo Gideon aho murembo Rwambara. Wow, that was cute, Gideon. Twebarize Mulapix, we love him so much and we know him. Abo n'abakozi rizina ombukwatena no kutelebishane kandi abantu bashangoma bagaganyu mwe bare kubahereze mirimo konkani nja wahurira imwe bantu batakuma kamera cyo kwera kugura umuntu riyo no murabaho no musindika kamera ejo heza kugire cyagikaho ngo kumanya nguru yare ine value yabare umujo akijara kato. I like the humility in Mulapix. Yes. Nangwa we shared one time arugamba how he came to town. Kandi echo nacho nanitekati yangu na akigambire nabandi akati ya ine platform pango kungari nyisigana nakira kukigamba ukwizire mbarara haza noreba abantu batekateka ngo sheme kwizor sorted kungari one time akantebezo physically yantebezo kwizire mbarara ukuyazire ki ukuyashikira umutawu nomu then hato kwari. So echo it always encourages the masses abantu kumanya ngo the beginning is always hard. Hata echo nchiteka abantu muhimbo kumanya ngo no nengumirwe echo manza abantu bona bakagumirwa barugayo. Then ekindi kiyanagamba it is true. Manyo muntu nari kambaga aho no shooting camera person umumbago umuntu watine mugasho. So mbwenu abantu batanije kumanya umuntu ayine kamera yuriyaho no gwerwa kagwe konka nabwe all in all tutanche kwereza n'ikitinza nyo ndarebera umuntu ari MC omukugamba kwe natika cyangwa bataguruza tibine mugasho Kwenyine iwe yizuza manye nakuyawe n'iki kigambo nya I don't like it ne nakuyawe to ine naku warwo aho kwiza kugambira umbagayo ndizo the whole day no yeta abantu bagambira ngo bine nakuyawe then hariho umuntu kweta nka artist nkima ko bari yambaga tuareke ba on bintu byona ashaka kurakinga. I mean there are some words that we need to look at. You know shanga kurakinga comedy no when burcho gamba nensho binachiyo no zeta jokes, but we need to calculate the jokes now because your mind a profession. Kandi twaturiye bakuru twaturiye bashisha bakuru hato abana twinde batatazara na ndari najango mbini byona mazimo kashomechi. Now what does that mean? Ambaga no mwe baba tushashire neza kuchireza abo information. So now nyonda birebire ori umuntu natwara abantu kabatine mugashoro umuntu nagira ata twaturiye amabaga. I am now advising MCs, you know I'm a national advisor. MCs nibo kuchira ku brandaringa weka kuba ino muzindara mangu nuwayi no mugasho gwa mani ambagaho wateka ayino mugasho abantu bahereze kuriya oriyo rukuriya arikumanajinga parking ayino mugasho omweshongozo mutaguruzo wa camera. Every other person is important. These are professions. But you see the problem comes from you kuteka tehangwe chawe nchire byabandi. So mbwenu Mulapix yabare kuba hambo kana no yashoronze yaje bigambe byo and toreka umuntu kwa kubasa kore sento mu kwatena n'ibishane kandi nagambe kintu nakijwa nureba hati kare televishane biri electronic. Yes bitari bire byakare wabo shanga biryampa prampa hati no baza kushanga ine bishane byona bintu kubitebekana sibwe bitari na marba kandi bo bakubikora kandi buri umwe nabyenda everywhere aho kuzo kana ko zirenke mbaga owe bishana akabinaga ai bambe numufana umugeza wo kuronde mbage bura notine cyo kumenya numana mwiruka nangara karo tumwino kurebera they are very very important kala bukikorecho. These are the people. So we bari munonga Mulapix and Gideon for the so you can follow also his direction. Dotanchena kantu kacheka kamera kawe amherwizo no ryumushawa mana nkaba in studio ine motoka zero branded abakozi bar branded rero ngendo hikahanta abantu bona barebera kutangara oshanga uriyo wamani webare yo wagmanito program eterese simukadachi kazabasha tunamushanju zatwogaho konka nikwe biri twakumura tsakwa tugaruka twine papura zitu z'amakuru bena bwanyuma tugumize mu mpora na package ngo kweyijwiri mutargaho Nehinda Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong,
and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka zo kurinda by'ubuhangwa TV we Ombere kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abekibina. Abekibina? Wakora. Okumuntu bakazanyirwe bakambira mutindimu. Boroku. Ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaka. Ekina ko eje bracket yakugamu. Bas. Ano waka. Basta. Warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe. ubwo bushobozi ko tabwine Iwe wabwiye owaruhanga wamubugana kahemanya. kora bagana gamara ubisana Tuva basha. Bari milonga ya familia. oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe ubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe ubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu n'ishatu nshanju not TV West nehinda oyi necho uri kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji n'uburisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwihamo umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji n'uburisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubane jane iwe twabataka basa kuja kugikara bakato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ibyo nibambiriye munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubunji n'uburisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim okwayahayanire ntebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera kiganiro ece butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira enteka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe kiganiro eci okure enteka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ekiganiro eci nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zakiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro
ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Mwebare mnonga aba Green Top Schools ahabwa abana bitu aharengo urwa pre-primary hamwe na primary okubasa kurebeka ngo mutandikaje umwana muherezo umusingi ogushemire kandi umwana burakwifuza nyensya no mamba jangu kimwe ncende ntandukwa nungi okugira muheru murungi nenshonga nkuru umwana kumanye hiwa muta na mnonga aharengo rwo kutandikiraho ese kiba kumutamu ari kutandika ari muto njo twija kikamukuza kandi kikamukora umurungi wanyenca kare nagwe cyane yeshonga bwenci ntwemerero misho gawe okugambira ngo tware umwana wawe aha Green Top School aha bwa pre-primary hamwe na primary abantu bashangwa hari gutorwa Masaka wabanoza Kampala hari ya Maya wanogendera za Nsanjo kwe okubasa kurebeka ngo umwana aho nto wamutwara ahabwa ururengo rwe nibakujyango nibarunje mnonga mbukwatena nebyo kwegesa habo bwonko kandi bagaruka bashuma bakwata aha mwana okwege bikwatena no kuhinga no kuriza chete agriculture then bagaruka bakoreka ahakwatena na sports ebyemizano umwana yayine mwaka 30 no bukakwakaraka cyane bakatandikira bakakuza kandi bikwatena music dance and drama aho ba sister Charity basiyo kiroko bakaba abeshongozi na nebindi aho noho bari abakarcho group nimbari ndano mbaronda ngo bazoma bagaganyu beshongoro mwana atakubasa kumanye cyari baba tamtandikanise kandi tukubasa kukura nabo baba tamushabwire bucerekare kustandika handi hace nabane byanga mbajangwa katene kintu kwa kacirika bisi mbona mwana okobana ho wamutwara aba ebyo kuriya n'ibirungi mnonga ahabo kwandi bafaye kugira ngo umwana ubwonko bwe bukore nko kubushemerire abashomesa bari international tubakumaraga kwa tereri yo kuza kwakira abahereza P7 kuba nabo bija kushomesa kandi bagaruka bakoreka ngo environment n'inongi mnonga ahabwa abana okwisiyo mu isiyo murungi batagizere ndwara ziri kubatahirira umukasheshe no mwabazyo kandi bagaruka bakoreka ngo batanditsiro kushoma bakatandika jo kushoma konkana hati no basa kubashikaho kandi base okutwara umwana wawo ko ubase kumuzahura okwahiba umushobire namba zabo zese muziri ya screen munywano wanje no basa kuzikoporeraho mpora kandi obase okubaterera obase kumanya ebiru kukiraho nabagira ngurane today lead tomorrow and indeed buri omwe ncayendeza umwana we kushanga umuntu omucyaro umuntu wari kucebembera kandi ukashanga nakashara nkakaraka hango nangwa no kusana amabigana n'abantu abahango gwawuriyo mushagwe na nebindi so umwana mutandikiraho neja kuba nabaji yes ejo chikore abo jangu nyensya neiza kwanguha kandi abakashi country in eri kumanywa nka Kosia inyuma hekene yitwa Kosia kandi eri mu kibuga ano y'Icyambarara umuri Kacika umwanya wo gurya ruguto n'umwanya murungi munonga akashi ya country in neiza kusi abeshongozi bingi munonga ebero mushanje nukosa insakare okwezo kwenyini arima abeshongozi bo mutano bagisira kashi ya festival icyo rakore manyangu ntaza kuba hari abeshongozi nkaba Vinka ba Regi ba Tipo Truth 256 hariyo posha w'amasaza ba Kata Vibes n'abandi bingi munonga abeshongozi ndaza kuba bine na MCs abamani abaramu Kacece Branix Nat J abaramu ba Berga MC Listen MC nabandi hariho emeza zitarukushana umwanya ogwe hariho abantu ito baburijo kunkana nyenda kuzayo kushashura umutwaro mwina Imran Muza hariho turukweta VIP abantu bakwamba shashura imitwaro 3 hariho turukweta nabo abamana bakiraho imitwaro 50 hariho na miliyoni kare nyano ra categories hariho umutwaro noza kubona imurabe muri harabe imitwaro 3 VIPs hariho bayabanda kugura tables imitwaro 5 silver table na gold table nene gold ni jani ya miliyoni
Yes. So ebyo byona nebyo biro mushanju. It is tomorrow but one. Kosa insakare kizakuba nshindira ha akasi ya country in for ma kosia kandi icora akore zayo. Niba kugira ngo wano ndakutera ukatera isimu kato kajoti mumbikire tebu ibiri. Ezeza 1 million. You just can order because you know money speaks. Business muzabo esimu nezi. Not mushanju 5 2 nkaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda hariho n'esimu ndijo not mushanju munana mukaga nshanju abiri na mukaga nkaga ni 5 jeza ho munonga obugana abantu omu varieties obwingi bwabo bona nko bari aha mwanya ogwe because nshawo yawe ne kwikiriza kuzayo abo mutwaro abeshatu abimtwara 5 aba million. You can't fail. So aza kubugana ndokwe. Yes. Akameza aka million no manya nkabakine treat. Yamani mnonga. Kiwaro mwayeshanga umwanya gumwe. Nomaka China ro yabari umwanya gumwaha. Yes. Nkashanga ndi atepo. Babarinye. Koga cyenda weza wori mbinte kandi ugire na tebo. Hakuye to kurugaho mwe nonorira hinke nko kwerari. Tina rukwate byo no shanga byaho birundi no ready. So ako ka treat no hatarikenda we noza waita kuza kumweta nawo kuza kwijaruka burutaro. Yawo mbyabiri yaho ready and of course emeza ya 50 niwe of course no okora tahari oriya niyo no takutegana mu nshonga niyemwe then hasigara owe mtware 3 no boyina katebe kawo shitama oreba tina rukugambaho wayendonywe wayendorere but you're there. Then hatutwika mtwaro chimaitsa nguyo yenda no shora no shesha no garuka wayenda no genda no yakiro customer wawe no musya muryango no garuka no taham mbwe ntsikwetenje sangwe ntebe beryaho yo kuza kukuma abo kuba echo nico rukwenda abo kwa nondagumiza munokora twine aba day to day aba branch inkugambaho neyo mu kijungu kandi nibagira ngo nibashangwaho around about just meters inche munonga aharuguto rwa Masaka Kampala aho hanyuma ya Ajip Motel no hahoro kubashanga bine bintu binji aharumwe bwatina na bakery ebirimo pastries ebirimo beverages ebirimo electronics ebirimo beddings ebirimo kitchenware ebirimo microwaves every binge mnonga suitcases, school bags, towels, cosmetics, all cleaning materials, toiletries and plastics, furniture and nebindi binji bajangwina na za safe za sako omwana yohoreza umwana agenda kakire ka safe mukakoresaho musakwe sente z'abantu zibe safe abo kwantwina masiko ngu ntubantwerinde birakurateho no mushumana kamuremi yugura that is 1 2 ekizimbe no bucakutya ko nkaguma kari esente zibikireje mpaka uzine kubanza ishira bakamabazo mbagira ngo wagura ombwinji kana no mbahango mbamba basa kwishiza mwanya gwawe then bajangu ngwena nagira kireka cenga aha TV West kushoborera byona kandi bono basa okubaterera ombwire bwawe base kwabuze byo rukwenda ngene baterera rasmi yabo eje inaza kushomera jihandi cyahwa hori yakira kasumuka waho naho tujihandice abo kandi mahunonde ibintu bir quality nonda ebintu mu bwinji kubiho mwanya gumwe kutari kutorotozo kunanoku kandi noyenda ebibikireje ebitine damage mbwenu wakubitunga kurugomba day to day a supermarket kandi namba yabo ni yeji not mushaje not mukaga not ibiri nachi Vincent kanoreba nkakureba Christmas nandi ni imagining ati noreba muri bukire ninke bitakubasikaje konge kirungi bono babasika ba day to day ukabe niyo rukuza ngatohereze kumbeka ningarga byo ngo hereze kumbeka enjo yo twiremo ngo mbwiro utwaza kuzamo bwa festivals niyo wakubenoza oyaye ibintu biri bikuru bitwara uzahantu y'umuntu tiza nke ibintu byo mu description akwa they have everything in its quality. Was a day to day, you will get everything right from the bed, a kabada, entebeza dining, as a sitting room, burichumwe chono tirono kugira nkwa kwa no korano ledaga sente kawe. You can choose to keep your own money on safe bazinebe byona then I'm heru they deliver to your home. Yes.
noje tukanagura ibintu binge bantu mu motoka Tunaziranta, zero branded nibakuvuga bakutware bakusema kandi bakuyambe kubipakurura kubitumyanya y'abantu byendamo mwene basigor sorted bikwenda installation basiga babyinstoringa mwene umwanya nkogwe ukagusigira uza kurondera handi ngaha twine aba Swift Initiatives Limited abantu batebekanisa ekwatena nemiyoreko okwereka kintu cyokozire kintu cyo yetandikire ekintu cyo rukushubura umbwinji ahabwa emyoreko yo no mwihanga ryo nerigite rya Uganda so mbajya no basa kubegitaho this time round okuruga umuru burenge rwizoba no ko munsi zaheru no wo kumanya mugambira ijaha ahacayi kaceka ebiro byo kweze kutandikana na abiri na mushanjo kwa mukaga mpaka okwisya ebiro mukaga okwezi okwa mushanjo neza kubera wiki yona omucayi kaceka omwereko nguza kubagura umuhango mnonga konkanye n'amasikongo niwe warete cyawe hati rwongera kuba umuhango mnonga no mayi n'ibintu birukorwa abantu bitu bahaba Uganda tukuteka tyango mberuga heru so tukabasa kubironda byinde sente nyinja nho actually entrepreneurs bitu baryaha manufacturers bitu baryaha nahabwecho akasento shanga karakache ngwene kireto chore chensi abwanyuma tuje kubantu tungo munishago kwasa kucirukangira tukakigura twaheza kumanya aho cukuruga ekirukora na nesente zacho beri yegite abanyoni bitu aba Swift Initiatives Limited esomuzabo nza kwanzira bahaha screen ekikore kinkwenda gumeno rebaho nabwanyuma koporeho turetere cyo ntwenda kukireba ukwenda kwato mwanya na no kwenda kumanosha shura kasente karukwinga naki deno kijoka tuore gati nyonkanye na nyininza kushumayo kunkushume nashanga ebintu biryaho ibintu akabona gandi kubasa kubona I will also buy and mujuruzi like it also nyintira kureba gwaguruho nakira kushumayo nabwo cyo tinkwenda ngo base kushemba nacho buri kategore yo no bano korisho ce oba no koro meshu okwate embeba oba iwe cyo kuteka nguno ukora iwe kirete abakwa people really want it konkabo kucihana habura atitwe nkabiriye bwame bikwate nanka umwe no shanga to kukwata bundi cha atashanga nyenda kamesho chabwenje takureta nkakira kamesho kawe nkitoza rugabire manya ibintu nkebyo byona nitubyakira kandi abona ba Swift Initiatives Limited anisha bangu mujuruzi wanjo gwagambe ahacho kunywa ekikuturetera twagamba ukashanga utari yenyencha kare okebuzogo mukazi yahamyaka nshanju na mushanju kanagambo kashangu hire cyo kumukwata katugamba cyo kunywa ekituri kukoresa nabwa nyuma tubase kuzomukahumura of course aba naba cafe Kandra nibo bakushangwa ahamanye kuba kweta rwebukona of course haro petrol station bagita tusu no mwanya mu runonga very decent hataba kuko bano hikaho waparkinga motoka yawe no basa kuhumura harakanya karunja hansa always been there cafe Kandra neranzi ati denine nahiguru no stamaho bakora ico kwenda ebyo kunywa byona babyine chai bine tea bine coffee bine cinanwana wanonda kurya enkoko nunji munonga abantu basangwa aho warwe bikona no kubasa kwika kandi deliver wajo ti bantu mwe nandi yo mukanye ne abantu bati they know what to do because they are professional so wabanonda kunywa ka coffee no rebere bitwatujyo mwana charity jakare ntunga umbyo mwana hati na wanonda kuongera kushajika campaign ya government bubu by Uganda build Uganda no basa kuchikoro rukika cafe Kandra haro coffee kandi coffee in different types coffee has types ebyo byona no hikaho bono bakushobora then no nyocho kunywa kugariza mama nambwe no bungumiraha I've been taking coffee cafe Kandra mwebare mnonga no basa kubashikira obateresumu wanura baharwa bushenyi chama hobuze ojo tinyenda kumanya cafe Kandra mwebare mnonga no bakutereza echo kunywa eki the reason we've been working kana wanure bakaba impinduka ako umuntu okokora tizakuba nk'ibintu n'icyo ko muntaro urinkosho biwa these days we take it ikopo numbireba cafe Kandra so we thank you so much nesumu yabo jikoporere woje bashomye esumu yabo yenyini ni noti 3 mwenda 3 ikana 2 3 nina ngene emwe noti 2 3 ina yes so twayetire kiraka ko kubaterera tusu rwebikona nubakugambira ohereza bine nibongera kushobora then hatomanya no gwa mu kitiki no basa kutwara yubaye konganya nda kwamiza ngo watandika kunywa coffee no iza kureba impinduka amagara gawo uyice ngo yo no dealing na professionals
on field age mkwatira n'ebyamagara ombyo kunywa n'ebyo kurya ninyenda ngo ijuce ngo mwana omwinomuka kana ine kuba nagira aho yaza kushomera ababahereze senior ya mukaga nangu nabahereze senior ya kana abakwenda kuza certificate courses then diploma then degrees aba Metropolitan University nibije ko ari mu studio aha okubasa kuganira uko kwasa kureto mwana wawe ahabwa courses ezibine na nebinde biri kwata ha Metropolitan University so ninyenda ngo shutame oyetebekanise urebe umwana kose yarukwenda kutwara abantu abamaje offeringa kandi byangu hibitabishe nibashangwa nkahinare ninga nihihi ubundi rero cyakubasa kutambira ananaba Metropolitan University tukugendera kushitama imene kuzo mucyumuro mukahumuro tinkurgaha ntagambira ha cyo kunywa echa sting eshaba sting mukatureba mwatumanya mwebare mnongo gumana mutugarura mana gagayenda kugenda gashereberera umuntu hurra no guya tina cyo kubasa kongeraho kongo shange cyo kunywa cha sting waheza kukikoresa amani nagagaruka gaba switched on again ukora byone bwano yenda gukora buri wo mwasi imemerimo yawe just abo akacupaka ningobu obwa sting shirinje 200 no katungo maduka gona agaryaho agakwetorire Charity before we go for a break Heroes Day romwenda that is on Monday nizo kujikwatra because you see heroes Manda ningo ndiani nimba njireisha manyo muzira watakwemereza Ebro mwenda ebrukiza doro kubanza it's a Heroes Day ekiro cyamamanzi amamanzi tinkwenda ngo utandike atiko ko kurangiza mu rubariya no iza kweyihama kandi utwire okubaho kukijangu Elizabeth ashishoro amamanzi shibariya bahe kashibariya ba David Tinyefuza ba Peter Karimu so abona mamans because they did it but there are also so many heroes abarohati abo bakuraba mburizoba I know and national chamamanzi so nabo ico iwor kuturo mukayone yorumu jeza okura abagenzi ba mukejo there are some people who are heroes in their families Chugura mndia kubuza ngo is your hero to me my mom is my hero abakaza kutostire uronda fizo karonda hakujya akabura ngamukakura mukarya mukazwara mukashoma Taragaza se kurone papura zawe z'amakuru wa agent wa Vision Group ariyo mushweka cawe kandi nanaba kwa maztambuza hankuto na mnongi mabariyo mutawuni na neje duke rya wanyu hinaba kwa bazine hamwe na za supermarkets aja kwa nomanya ebiri kugendo misho mwihanga utakaze nyuma ya mahurire turebane no mumpaprezo ahasigara twaza kuzomuka humuro sakwa tugaruka twina ba Metropolitan University bongere kututangaze mce twine okubasa kubegita habwa abana bitwa bashomesa bakatwari hanga misho targa program ekiri sesemuka Ebyizo mu papura z'amakuru byabambe kushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Abantu babukanga nosi mutakaferwa mpira kasameme hagati ya Radio West Vision Group n'abantu babukanga nosi ebiro mushazi we kwa mukago mwakogu achecha burunduma omugombora ya rugaga ompera gwataruka Julius tumuhimse herza William Beka Julius Salini hapana basta ticha gumiao yeza Ivan yeza Grace yeza Dixon yeza Pato gwinegoro abantu babukanga nose mbweni mwe barugaga rushasha kashumba ngarama kakamba mutaferwa mpira kasameme
izo sibo kushakira n'abaherera ba Radio West ahari birunduma bishagikirwe Nyakezo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile ni mama nabakutureba ate nubachumanya ngo mubaso mubasi basi tinde gwira no mayitwe mwene nero gakanu mwe muzarugiri ishahi 10 so shanga ngo esha wastamo mubasi shahemwe nonda kwa kampara shahi 10 abamwe hatu no shanga yastama ya kampara shanga ibigire bizimbire so nchaki masa ngo umukwehinya kwa wokwe eshaga mayazo mu maguru yamurece kugiyamba kurugayo okutuhangirwe eshaga amakweza go magore kijyamba kurwo neze nyama ezamaguru zanizenyiga wano tamba ati nizanze nyigeshaga mega kankai ati shitami for 10 complete hours mara 10 hours oshitami so ina makanda katezo ngo bundagambeho idishaga me yabura kunyegera speed ati nehendere koze cloud okay so number 1 cause eshagama yachendeza speed eshimukwa nitambura oyine miserejire kitwareba eregukira imini ninga wastama obwire bulingwa okay ohire okustama nyenda munyije ngite bona nekinte cy'abanta binenda ebwiro bwinji wagirenda cyara mu kutureba mushanga umuntu mwana hashitami nabasa kustamire mise ekologife hatoshange je mise yastamire ekologife yatumeshaga mitanye jina kukushimukwa nigireta nigera hateshaga munegenda za speed emarobwire bwinjo omiseta rogiremo hatofuna clot so ngo kutorarebe one of the risks ninga katezo kufuna clots e pregnancy so warga hakugenda kweshaga mampola tuzakutara kwemisi now emisi okutwaje hanjiro umuntu aranka gikora yajaka kavera abakavera akatweta lining yo musomunda kakwikiza shaga makwe kwata ko ngaranga ije atkora yajangu eshayo na yakijya kavera kalichweka eshaga mishime kwe kwata ekakasiba yego nicyo bakutemera ukajwa wamareka gireta ekareka so the clothing process so hatiwe nyina weshanirize ngo bakutema ekakora cloth eshaga meke kwata ukareka kujwa hato musigwa akutaro munda umunda yenyine umusigo utwarenga pipe so uko munda hagirata hakutara maybe nibasa kuba accident bamwe no shanga ine pressure etero musomunda gushatuka kumbe gutarekure so aha hashatu ko munda ubwiro bwindi ntamara hakurura ibirunge byo mushaga mitweta mu clothing factors nimwe hari umuntu no gutafara bakweta platelets hati byije bikwenda kustopinga okutoka hatiya chendera kibiri cyango because usually uko twangiwe no kugira ngo ubutafari bwe bushatu bwamara kwe kwatani bweto bundi mwije mutuyambe closinga mwije mutuyambe so hatuhendera oyine clot umunda yomusi Saye kwata chiba chango chirenga kuchimekwa ni yes hatoshanga chaba chango hati kimara yashagame bwe nije kitera kijasta umwe kirugaho ekitwara ahiya kisindika yica hatama ajya ngo wagira clot so twine kushanga message ya hutara nebasa kubera accident nebasa kubera pressure musi yagutera ninga ushanga biriye binde bikubasa kwani bitambura umushagama nkashukari naki ebikubasa kutazo umuntu ayumusi hatoshanga umuntu hagira muki haza mu clote Jordan shaga meditere gitware gisindika ya gisindika hatoshanga mwine clot ecyakashatu neco kushanga ebirungwe bimwe mushagama bihindukire so ebirunge bibi naga mitweta clothing factors bishinuka byine kipimo okay kora abo ine kiremwe tushime kuzumukiremwe ne treka so abantu bamwe no shanga ngo bagira ebe birungo ebikutumeshaga mayaye kwata ebitwetaga kugira ngo bafutema ishaga mu utajwa munonga
hato shaka umuntu yaje mekwa ine kiremwe yagira kiremwe n'icyo kandi nka kiri ibiri so ibirengere nibyo bibi na nebirya hansi ni bibi because noza mbaza kutema ujureke kureka kureka kujwa ningo zo mitwe uje kwezi nk'abatara mu bine yes clothing factors azya hansi umucharo umwe naza kuzuma mitwe ushani yamara kwezi yes okay so tuchizire kubona tari hafa mentally hanchi but has been bleeding for the whole month uchakora platelets zijya hansi uchakora clothing factors zijya hansi okay so kongati ya bwa clot ninye nangu amani tugateke munongo kushango ine birungo ebirengire ebishime ko ine so hari chisa mu potassium iliyo mineke iliyo mu mboga zikwiragura naci so cyo kirisa nikikora around 4 factors zo clothing kushagamo so abantu bakuja potassium ya higuru then bazakatezo ako kufuna clot potassium ya higuru no jirota kishanje munongo mbata binsigo kidney problems potassium ishimekwa neshohoro munsigo umukali taranda yikushohorera umunyu gukureba go gutukurya gwe ko kututu nigura umututu nga potassium biraga mungari ukawano so munsigo zo change bishaga mazike ya potassium zikadishoza so abantu abamuntu shangangu kwa kurwara insigo hatoshana utakushoza potassium ejo hatezo mu excess hatochagira excess katujengo oine of course abensigo no bana bazimbira amaguru bazimbire amisho so hatia oshangangu aine na excess potassium then baja kutwale Kampala ashitamo umutuka for 6 hours hatia immediate abana mwe potassium twagendezo kwiruka kweshagama hatia afunachi clot na nabantu abamwe noshanga utaza muna no kutambura kurugaha kuza Kampala kuraguze nsigo konka oshanga bakutachitanda umuntu utakubasa kushohora in other words the patient aba immobilized because shito mu rujungu kuzachitanda ukashanga uyo mukasheshe kuko mwazo agira kitanda bya minafu n'imbazi ata ine potassium mpango neshaga mechendera umukutambura abo kuzimba so shanga ngo factors zayigitirana ati zijazo kolitswe na clot kankwakire omuka shonshore chaka no program ya sizimuka konka twineho aba Metropolitan International University university y'amano mu ihanga kandi ryo nekora munonga nekurakuranda speed y'icurungizi mu studio twinemu omukuru kurugayitendeshere ryo ayo nacongera kutugambira obuhereza na enkora programs zabo zemeza nakwakira guno murundi namusi abo kutureba TV West tuganireho omudakika bwitwe kumo we wari munonga mudiganza program abari kutureba TV West kampani ngo washisha kurundi kandi kubagamba nabanyitaka bugomsa kurugaha Metropolitan International University ninyenda maze sime munonga management ya TV West okutwikiriza kuguma ntija tukashomesa abanya Uganda na nesi yo noktora zamwe abwate nebyo gwigese kandi onanyenda kushoanya nkurisi abasilamu mwena yimuri salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh idi mubaraka ina advance ntumanya munyesha kare nizo wa yokusara ibisoro so nahabwe cy'abasalamu yimuri tumanya kurunde dini kutugambira tukurya twenga otabaga kandi neiba akasiba kweninga karya omonyo bitu Metropolitan International University ni university ya Rengorwa International ngizino kuri kugamba turi chartered university ya chartered ntimanyisangu neba yaza Rengorwa Siona so nje chumanyisa twine branches inishatu omuyanga awaza kureba main campus city Kisoro mu district ya Kisoro aho amando gwa Kisoro garuka akabaru mutawni hano yambarara umuri harwe noza kushanga muhanda ogwaruga mbararo mu city gugaruka Masaka niyo harwe ejo wako muri biharwe township nite twenka abaroho as a university Metropolitan International University then Kampala noza kuchanga na mungona aho ima road
mwaikaho namuona stage noza kureba umuhanda gwa itana Kibinge Road nawe uza kubona utushanga nka Metropolitan International. So ombugu ekimanyisa ngo kabare ori Mbarara ori Kampala naguma yo nashomera hakwenda hona so international kija kusiohereza niyara to the people twine index agamajingo twine intake ya August ni 8% admittingiraho May intake admission zikabasa kubona zikorozinga so indi kugambira abeje bakwisani bashoma abari hi kuzomo tests zabo za mid test exams then hati ya admission offices zona zigwire hawa August ninga hawa intake yo kwa mnana neza kwa nitandika yo kwezi 12 yo kwezi kwa mnana ngo mwaka gwenyino guturimo konka bashaho wabanunda kushoma certificate omubushaho hamwe no mubuzarasa itonza kwa tutandika yo kwezi niza kwa byayo na kimwe yo kwezi kwa mushanjo still ogumaka gwenyini oguturimo na habwecho Metropolitan International University agamajinga indi kugambira yo interviews ezabashaho certificate in nursing, certificate in midwifery. Leto mwana wawe wabona ndo mwana shoma bushaho abaseko naza branch ito ya Mbarara naza branch ito ya Kampala abaseko nakora interviews rero yazika naza kurubana ruga yona admission yeye ayitebekanise ebirayo na kimwe kwa mushanjo abe natandika okushoma interviews nezabusha taro kushashurira cyo kintu cyona yono ije no mwana wawe ayijena na results ze za senior 4 then na ID yeye na basako ine ishomero yaba ine national ID na wine ekora ningashiba certificate akora interviews yazika abaseko nabona admission tuyineyo abagenzi bitu abaturinde babuza ahabya degree yo gushomesa bwa primary Metropolitan International University demwe universities ezo babaseko nibishiriza kugira ngo omwana yarwo musini ya mukaga ariko nakushoma degree yo gushomesa mbya primary nabasana ichezwe kubasa kuba natandika omukwezo kwa munana tuzakuba tutandika degree ejo enyuma waho ebeta kichezwe kubasa kuba neshomesebwa ntumanyangu za NTC za PTC zakachinga so nahabwe ejo yangara betine ku bashomesa bakuzo mu bushomesa direct banamno munonga ba primary so agango majingo banonda kushoma Bachelor of Education primary harmu arts harmu sciences za Metropolitan International University branch ito na horahurire ninga shahora hurire application forms wase kwanoziza deno ibonere admission ejo twine yo certificate courses abakureba screen aho noza kwanoriba certificate courses mu tunenka omubya obuhinji no burisa ito national certificate in agriculture abagenzi bitu amaze sini yakana nabasa kwija utikire obase kuba noshoma certificate courses omwana wawe yabamaze sini yakana rekataza kubona nabasa kutandikira certificate nabasa kutandikira certificate as a diploma then as a degree kandi hona tuineyo abashaho tuineyo iyo wawe ine degree yawe omubikwate neyo bushaho byona twine postgraduate diploma in medical education medical education ejininga shi postgraduate diploma ejo medical education nekoso nungi munonga harimo abashaho wabano uranonda kuba omushomesa ninga shinonda kuba tutor omu matendekero agakwegesa obushaho so diploma eji no jongeraho then oba wa kurufainga kuba tutor ninga shari kumanya bakuba nibetanka ba tutors omu matendekero agakuba ngegesa na munonga yobushaho Metropolitan International University nemwe universities ezine kosejo so ni tweta kandi wona wanonda kuza upgrading ninga shonda kwa upgrading au ine certificate nonda kuza diploma no runda kuruga diploma oza degree omubyo bushaho itoha Metropolitan International University no basana kushoma omu weekend program so tacharo rwe kwaso kugira ngo obushaho niwe nyine mu gwanje mbarahirwa raha for example nyine diploma kandi nyenda kushoma degree konkati nyine bibiri omukuru musa nareba ebintu bya science mbine mamana courses nyingi ahandengo zone. I'm just wondering about the online studies like mwina abantu buna sakubara hariho kandi nangwa mwine branches across the country kongosha ngumze nasakubari hero ati how do you handle online? Hariho courses established kushomesa online. Courses ezo kuwa iliyo physically. When for example nka course inagamba nka nursing age
ngomwana ari kwiga certificate titukamushiza kuza online program akoba subject ninga sebinte bakushome bingi ne babiri practical more of practical hands on so anje cyo kushangira ne baba bari mu laboratories all the time so omwana nkogwe kakushomera online abatinde cyakuza kuba nakora namwe munongo mukosi nkeje ushaho so much as our courses is twinez is ya online namwe munongo abana bakushoma degrees za kabiri ninga masters programs ni nyingi mnongezi twine konkezo noza kushanga almost nka 90% bona ba students bari online so nizezo courses tune course nkeyo ushomesa titukagikiza umwana kugishomera online twantu ndumushomesa izo mu class physically abase kuba nabona byona agenda ari full packed titukwenda half baked teachers kuza kugenda kuba no bantu bita kuba nibatusomesa abana bitinyesya so yajakaza online akagera ati nebya kuza kuba na missinga namno mnonga science subjects kaza mathematics ezo za physics za biology ezo ntwanda abana bawe baro physically bit online program rero waza ha website ya university noza kuba nori details nibaza kubana bakugambira ni courses ziha ezitavichiza bakubasa kuba noshoma online kandi ni courses ziha ezitukwichiza kubasa kuba noshoma online na nabagambire mu August intake niza kuba ndandike ibikwezi 12 ibikwezi kwa 8 ogumwaka gwenyini oguturimu hari unki bya science and technology ebyo ebya karimagezi waza kuza aha branch yitu yambarara tuneyona na amateka omwana nanda kushoma degree mu amateka nanda kushoma diploma kandi hona tuneyona na certificate education certificate course ahabikwate ni amateka administrative law certificate in administrative law is a short course na bwecho abanyambarara abanyaza isinyiro district ezihingurize tubase kwantu ko somu gishogu tuza branch turi hihi ahari iryo kose ebiceragiro na mnonga abageze bita ba police ntumanya kundi mnonga tume kwantu tumanya amateka to police bonka nangwa ni to abakora nkama TV nka kora ama radio abanyamakuru njo ngenda tumanya gwate n'ibiceragiro kandi kose zinkeze nungi tuzine aha Metropolitan International University na high tendency yenyini erebe harwe umurimbarara so ntabwo ejo courses ni nyinshi konka ahabwesho ngakiri tingisha kuba nishoborora konka aha screen naho hari namba zesimu inambezo ziri ha WhatsApp 0 mushanjo 2 atano na mukaga 11 atano na mushanjo inambejo no basa kuza ha WhatsApp ningashotere ningashisinkira SMS noza kuba nofuna ebiri kukiraho akwate na Metropolitan International University then aba Airtel no rabira hari ejo still 0701 ningashiziro mushanjo 01 ashatini 5 anani 2 ashatini 2 nayo basa kosa watu dona bya WhatsApp omukuru musatu kugenda ntwendera nanyizo gamba kagambwaka yabo abo bwana baza kwetaga koze nambezo kwikira mwenu abishira kwata babashobore binja university konga nanyenzire how do I get a vacancy is this someone is mwaruzo konga nizo mihanda like your website like whatever how umuntu wagira interest urukwenda kujechi yashoma atwaza turukwendere wewe mnonga one na nabagambira WhatsApp nekora ejo actually ni cyakize yo kwankwira abantu aho kuba yunastamana mu sitting room yeye aza WhatsApp ateye papura byeye ekishani results za senior 4 senior 6 asindika WhatsApp immediately noza kubona admission asumi awa through WhatsApp then kokuza ha website ya university www.miu.ac.ug abona bakarimageza bakumanya munonge bya computer waza aho naho noza kuba noreba apply online naho waklikinga waho no baza kuleta form ojize oteke course o submitting ongecho no chikora wabo ine email address so ko ine email address wa applying online admission yawe noza kuba nojibona ha online I mean ha email yawe kokuza mu districts zitu abanyayisinjiro twine chairperson C5 no mushija munonga rukunda munonge byo wegese twineyo madam honorable Kireya ubunuma na MP aho Isinjiro district mu offices zabo waza munoza kwa nobonera ya admission tichikweza za kija Metropolitan International University waza za rukunjiri mitoma ngahi mu LC5 chairpersons bona abakunda ebyentunguka bakabasa kubona batishira na habwe echo wazo muri ejo office noza kwa nobonera yo admission waza campuses zituna nabagambire nishatu mbarara Kisoro Kampala mwana nabaza kubona ndakuza kwegera Kampala konka muri mbarara waza hari itaje rya mbarara noza kubona ko admission yawe ejo basi kuba nogenda nayo ayitendekero ya Kampala so nahabwe echo admission process aha Metropolitan International University ni cyakizeyo okwangwa
whereby ngu na no mu office yawe na no mu sitting room yawe noza kuba nobonerayo admission utabaze kuza branches zitu ngenda kutera umuranga abazire kandi hona ndikubebaza abazigwa n'umutiyikirizamu mugatereza abo bana banyu koko banoreba employability abana ba Metropolitan International University tugezaho kureba munonga tukora research eri 67% abana bakaba bagraduating iri kubona imirimo eso ejo nkimanyisa ngo abana bona bagraduatinga ebicweka nkaga na mushanjo aharigana aba Metropolitan International University bari yo field bakora kurungi munonga eso nkimanyisa ngo university netenyeka kurungi abana bakugura kurungi munonga nayaza omu internship baza omu teaching practice usanga abana abantu babasigaza babatwara. Thank you so much omwami Musa kurugaha Metropolitan International University y'umutano in branches okumurikabare umurumbara hano yana Kampala kandi kuko yatushobora kose nambezo ibiri ya WhatsApp obaterere obagambire buri kimwe cyone cyo kwetenga they will respond hariho na website yabo hariho nebindi mbaza kukira nabembezi ba Isingiro chairman hamwe nangwa naho na MP na nahandi buza International University umuntu nayiza kurangira kugikwata kankusime abo kwija kongera kumanyisa abantu ngiro nungi kandi katubendeze birungi babari munonga ba Metropolitan International University abo kukora mu muhango umihanga na munongo mu kubangura abantu omubyo bwegese twagarukiraho nakacwe kaka program simuka icyagumuzamo katugumuzamo na TV West. Omuzano gwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera wohurire TV West Burua Kashatu Norua Kana Shahina Zecho Omuzano gwo ndaguba murumu ebikwegesa birukushemeza kandi bikakushashanura busaka Ankore Actors nubwo muzano ogutashemurire kuba nofo Oyo no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe program eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kubana tuganiraho n'abahangu ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina twakora omuntu bakazanyije bakambira mutindi boroku ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga icyo nakora eji bracket yakugamu bas ahantu ho waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamumugana nkahemanya kora ruhanga ndagamara w'ubisani tuva bashaka bari munonga
okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira enteekateeka zabo ezibinire ekibuga cyawe otaferwe ikiganiro eki okura enteekateeka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona umwebembezi orakuretera entunguka ekiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo mukaga 2025 shahina zakiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire nkikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo emikoro binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga aho icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya musimanta nituba twinira abahereza ba mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo oyi necho uri kwenda kumanya habikwatirine n'eby'obuhinji n'oburisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icweka z'ikiro nituba twinire program eji eri kwegesa uko wakabasa kwejumbira by'obuhinji n'oburisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente soanturambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona ijana iwe twabata kubasa kuja kugikara gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukira wingi ifitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ebyo nibambirya munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta porogaramu n'ubuhinji n'uburisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsin. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. DK Events near Quisia Hall, the Acacia Festival 2025. Our Acacia Country Inn featuring Vinca, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10K ordinary, 30K VIP, M12 Tano, and Mezaya Gold, and 1 million for a platinum table.
Manyanze Sebagala Julius era Chengera tunda spare ebintu bya ddala kunyiga star 278 ashi ne bandeetera obuwezeze emyaka 18 ne ngamba yes ne bandeetera details nonda ku Powerball ya no solo lokono ka message gakajja oli kubamu kuba big winner ne ngamba kituufu oba nedda ngenda kuba ku namba zaabwe bangamba mpangudde dawulira wesanyu ne ngamba bannayi Omayaka message okujja ku simu gakaliko milioni 28 engamba ebyo bintu bya ddala ndi wano bulambu bwange bukyuse abali eyo nayo namba kuutira bonna abali eyo mwettanire Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Ori mukuru w'ishomero rya seniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinda by'obuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hanga hwe byeshongoro emizano nare. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Rian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Programu ekirisimuka kandi obudakika bwa basatu n'omushanu bwari ngo muri shayibiri ngaburijo ntwatanisha yemo ntwendra shayishatu Vincent Mujuzi in charity the lady in red and nyongu obundi aha kata save bright suits ndeba so koko ine mbaga ya wedding introduction giveaway nenda kuzowa Suzara nenda kuzavuga na president muri ya mikoro nka national heroes ejeru ya Mande muri ya mikoro ndijo very no yetaga kwikira aba bright suits bakakujweka suit size yawe bitari byo kujwara ndabada bakakujweka suit in whichever color you want bakakujweka suit in every fashion aba bright suits professional tailor abo nabo ku munongo mbikwatena na suits z'abashija aha myaka yone iwahikaho bakujweka aha size yone yoine bakujweka haromanyo kandi umuceka aseka byanjire bikote bugene nayimerera kandi bano ikirza shone bakujweka kandi bakujweka buri izoba no wakwenda ngo buri izoba ojwire suit itakushanijo ne yari mbakikorecho so bakire omucombeke cyaraguranda hano mukibuge cyambarara yeah nanye nimunyikirize ngamba haba budget boutique abantu bajweka abacara na nabeshiki
kandi nabajweka ahagwo murembogo bakutebekanisa obaje orebekaje owakuvugana gira ati bishi ubwo mushiki abire kikando bwe yabire mukikuru mbwenu nobashanga aha nobashanga opposite na Central Market aha kizimbe echa GBK aha Mbaguta Street kandi ebe nunji mnonga very friendly tinakwenyenda ngo urebeke kubi rero bakatandika kugira ngo ubwo mukazi kanu mubikata ngo nira ndwe nakicare go kweza kujwara ati no burunje buriya burgayo reka kwito burunje bwawe abo kujware bwa kwataho ningashe bwabugana abantu bekorire ahangaro kashanga bamazire mwerizi nabwo ecoza Ombabaje boutique aho henyine esimu yabo no tumushaje note 2 ashatu nemwe anani shatu ashatu ni 2 baterre hati noija kuba no manya ibyo kwasa kwani byo gahwaho ubase kubaronda size yawo mukara yawo mu height yawe na no mshitini se cyo kwenda kugwamo aho rukuza na hamataringa bwenshonge njete nyine mbaga ninzo wa tatazara bweno kwe nyine kujwaranta naija kutebekansaga mbere cyo nyine kujwara kandi nacho china chwa sente nunji ogende buri omwajati ya waho so muchira abantu mwe mujwareje be decent at every function ujware nkoko mukoro gushemeye kuba gujwarirwe utahikombantu katandika kubagayisa ningi we ngumuntu bachikwanjura kandi kanwe cyarasanda kaje bakakwe unyabo kuba to kurebeka nga jwaraje because sometimes the embera energy ra ko kurebeka so nabwo echo mubashirira abo bajweke bright suits hamwe n'aba budget boutique wabo ryo mucyara kandi bakutereze je muno chine Acacia Festival neyebiro byo kwezi bitu mushanjo kwezi kwito kwa mkaga Acacia Country Inn ninga sheito entweta kosia kandi nibagirango binabeshongozi baronje muno kandi indeed akwani ndeba ho Vinka ndeba ho Rage ndeba ho Tipol ndeba ho Truth 256 ndeba ho Posha mnyanu wanje wabeshongorire amashaza then twine Kata Vibes and Low Wine na warwaho nabo barwaho actually they are a duo. Then the very biggest MCs aho musito amateno bochi abarmu MC Kacheche abarmu Banks abarmu Nat J abarmu Jose abarmu Belga MC hamwena na omsigazi murunji Rithan MC bona mbako abaryoko kubasa kutera kikaba fire kikaba good kikaba massive kandi nibagirango tebo yabo neye sente ziringanire emitwaro 50 na ne ya million emwe kurigera treat eyo rukwenda kutunga. Then VIP is just kathate like this then ordinary no mutwaro gumwe mbwenu yirukanziro uko bene hoza kuyira kasente kawe abukwe bya bigashesha to kamanya ukwenda kumanya birukoga hono ndakurisavinga a table for yourself terra terromunto guninga terra smweji no tumushanju 5 2 no tumushanju 5 2 kaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda ninga no basafutera no tumushanju munana mukaga inshanju abirna mukaga nkaga ni 5 no ija kuba nonurwa no bona hiwarira kasente kawe kando mahando gorobi ogwangu hi so tinkureba shunga bwenjo ine sente ziryaho zishitame beramuherwizoba ngo wagendo tarireho beninjira kubigamba na bisinsino ngo muntaha hifa kakaza kwam kaine senta katura nabika kuriya higuro mu umudari umusarpande umudari sarpande neriye umudaro koko so kuyaje gufata ino yabaragambire sente za uziri ubwire bwamufundira ariyo nagendo rurimi rwagobakare so ngo akafana areba wakafa ryo mworo kandi nabakatwira ryo mworo atari nyuma basateka tereka ngo abo bakagabirwa bikire millions na millions ngo agayo agwakagaba yafire kare kandi akagaba twira ryo mworo because you see what matters charity is not about how much money you have kept how you live hati uruturo bikire miliyoni ukasiba nenjara arasaze turayone kunyuka tokariya gambwire tokariya gacho kwenda hati nkiyo bakubarenka heno gabwafire kare oboshko bwo yakasente oriyo no hurana nibigambo birunje kuruga umbye shongore ebyo bintu bitwongera style bitwongera ekibakweta life span kuturaje giro bwire shade of stress
urugaho zo mu myanya ureba abantu I mean niyo tureho begin to live stop existing and begin living umwana ubwane n'abamujuriza buturano reba ha TV hato umuntu mishikahihi atakushoborera we nakikora ati ushanga warebe ebonire uri abantu ko bakujwara urebe ko bakwetwaza and you like you upgrade somewhere somehow ahandi aba Sting icyo nicyo kunywa cyose megumana ukoze sa try Sting always try Sting konkejeje akashi ya festival ko shancha kare nebiro mushanju ati nebiro bitanu nebiro mushanju urwa mukaga so icyo murakore mwena gezaho kureba ngo wagezaho izoberyo uwo mutwaro nabasa uwo mutwaro eshatu aroho uwo mutwaro atanu binete aba miliyoni mwinete ona no barayi wa fitting ukabaje cyane zo mwabazi yowe wanda kora sento muyango no wakoze rahasigara ntuza hariya ntitero butakana bukuka no baje cha Sting icyo cyonye nango chikura teremunonga uwunta kwenda ngo anywe cyo kunywe cyo no muntu omwe wenka omucyara wenda abasigara twena ekintu tukorera kandi tubaje nyencha kare yite bajya bo kwantu tunzira amani tukozere mirimo yitu then tubasa okora na no kutasya live switched on with the Sting icyo kunywe kino za kumbuza hate cyo girinka himanya biya deba habuduka bwa wangi wo shumo je tumpereze cyo kunywe cha Sting echezo echibiri just 1 or 2 bottles nzazi kumara for a day banho wa tandira munywano wanje then turi kuhendera twinaba aba Swift Initiatives Limited abankugambire butosha ngo abana bakora byemyoreko uza kushanga no kore kintu cyawe ushange kintu batakucumanya ningaruka kucumana amawunti ganka hare sombwe nakitina no kucugura takumangwe sente neziringanire de nambazo zo zikoporre aha TV set yawe ija kwa no baterera no basa kuturetere cyo buguzi cyawe no kitworeka kandi tucugura munonga bakwatena nebyaguru culture imwe tubendera kimwe munonga wano mango kagora yo mbazo gwawo ngo basa kwa ngurwana sakajunde come show it to us we are really thirst of that thing abo kubento cheziriyo nzuwaho and when actually you people you are there you have your chemistry you have your whatever nikore bintu byanyu kandi oshangana bikora kirete tushicenge utandika nebiro abina mushanjo kwezo kwa mukaga okuzebiro mukaga okwezo kwa mushanju aba Swift Initiatives Limited bija kwa bino mwereko muhango rwogoma aho mucyayika cyeko murembo rwambarira things will be different on your side waiza kurete cye cy'abantu batakumanya nangwa nanye kundi je nakishanga nakitwara nkakikoresa na nyamagara tugarasigare nugo gamwe koresa abo baterera nambezo je kwa notungakanya kukorekera kintu cyawe then hasigara life will go on smoothly okay ona twine tuyo tahe ubwire bwahika obukurga abantu bako kubohingira harungi no yunukaza wise no guma mu musebero njaka kotwana ndakubochikarumu of course I'm feeling comfortable with this suit bright suits mwe bari munonga okushanga ucombeke cyara grand mushikiri wahiko murumbarira buzo taba bright suits ninge combeke cyara grand abantu abakorreyo suit nungi afro yakabira nbahi wiza kubashikirira bakujwekeje nkamuna tandikira na weekend ituri ntuzama you will be talked about n'abantu biza kwa feedback ahana mutwikirize tugarukira charity wahinga ntu arungi tukurara mu musiri program meji abekinuzire kandi tubasima batureba kurugasha hemwe kandi nabo uzagumiza mu mureba TV West ine programs nyinshi in variety nizizagumiza konka mutwikirize tubasibura tube tugarukira as of now hakurate hebindi sinzi nahisha then tara heze sayisha program zizini zikurataho State of the Nation address nayo mtakaye bwangwiriyo ya nibachomba cheta sona State of the Nation address president nana agamba aha bintu ebihangarukoze aha bintu ebibaye borekerire umwaka ogwenyini ahubwo turi ntwenda financial bakozero biya kandi nangwana no mutamu yabo ya office akwa NRM chine emyaka 5 ya tamu ibaye babahire babe bakozere iki basigize uki ekibataka kozere bakisyahi kandi bwe ecyakubasa bakiremire why nana ahereze kishani cha performance abo kubecho nchoreka abantu obwembezi bure n'ubukora kandi cyabetiremire buri ya kikagaruka kikaremana no cyo cyaherera katuze kathomere banywana I mean katahite katwakire bisense no targa
akace ka muzeyi ibisinsino nakakushyikibwaho icyenda ngo nywe kabiri iti wamara kunywa kabiri iti